sagantaa xumuru bichaa obsaa. Ishee bikin jira. Bikin jira. Biasanya ada. Ini nunggu pada sendiri kawan awalnya. Isa komanti jalan cupin aja deh. Sini ya ada sih uang beram tiba maringan. Jadi sedih sih cupinnya. Jirta biyan jira shi ijoollee qo'aa sagantaa xiqqoo ishee qabna shi ani wanni isin yaadeeffanidha shi wambiraaf miti xinaan sudhaan dammu wanni hin jedhamu haala balleechita gastiin guute Kot konas si serrecha. Ade kot mulatu kot. Ustaz sagaleen keechan hin jiru. Baha deebi'a shi sagaleen keessan hin jiru. Obboloota akka baay'atan jirta wanneen isin hin jedhu keessaatti ani sababiin itti dhiisee dirqama waan ta'eef wantoota dirqama ta'e immoo anaaf rabbitu beekaa tarii sooshaal miidiyaa irratti hin dubbadhu warroonni na beekan dammoo ni beeku wanna jiru kanaaf please waan biraan barreessinaa ishee as jalatti bas uumaa tokkoon barreessinaa waan badaa warroonni amantaa kaanii dammoo surree dhiisaa gaaf sana nafaanaa softan ishee gaafa surree irra bilisa taatan tas kanuma bicha isin hin jedha gabaabumatti Ustaz sagaleen keechan hin jiru warra baha deebi'a. Eenyuun galche eenyu keessa jira? Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaadha? Nagaa alhamdulillah. Akkam Ustaz? Nagaa alhamdulillah. Jabaattu? Yaada jirtu? Alhamdulillah fayyaadha mee? Nagaa alhamdulillah jirtu? Dubbittiin natti urgoofte baakkish manatti goruuf anoo manan seena malee hin taane waan natti urgaa nallaalu. Akkana malee hin taatu dubbiin. Manuma seenaadha jedha. Manatti goramu. Maashaallah. Kheer inshaallah. Yookaan bisa bakka maksasiisine qopheessine. Kanaafan jedhe maruma seena nyaadha daqiiqaa 10 amma mana hin gaakkooti. Nyaadha. Mi Ustaz ijoolleen ijaabaa ni qabeedhanii mataa dhukkeen irraa kaasaa namni tokko tokko. Jaabni kee bareedina keeti bareedina keeti. jedhe namichaan ollee hin beeku. Kheer inshaallah. Alaa kulli haal warri asirratti Sumayya maaliif niqaaba dhiiste maaliif uffachuu dhiiste maaf baaste baay'ee keessan naa subsiisaa turte naan mari'ataa turte waan taateef
inshallah mee cinqinaati sababa mataa ishii qabdi waan taateef nama cinqina khair namni ijaabni bakka itti waa sodaatetti kaawwatee bakka wanna ta'etti bakka waan sun hin deemsisne tokkotti dhiisuun shari'aan illee amma kana waan nama dirqisiisu natti fakkaatu warri xiqqoo jarjaraa jirtan mee beektota illee xiqqoo deemaa itti gaafachuudhuma wayya sababa baasteef hin qabdi maaliif akka baaste immoo dirqama baata asirratti isinitti immoo wanna isinitti fakkaatiin dirqama hin qabdu kanaafuu inshaallaati አማርኛ ተናጋሪዎችም በአማርኛ አውራ የምትሉን ሱመያ ምን ሆና ነው የምትሉ ምንም አልሆነችም ሱመያ በጣም እናወራለን ቀን በቀን እንጻጻፋለን እንወያያለን እንነጋገራለን ንቃብ ወይ ደግሞ ለምን ጃባና ወለቀች ጃባና አላወለቀችም በነገራችን ላይ ንቃብ ነው ወለቀችው ለምን አወለቀች የምለው ደግሞ መጀመሪያ ለምን ለበሰች የምለውን ማወቅ ይገባናል ለምን እንደለበሰች ሲቀጥል ደግሞ ለምን እንዳወጣችም በውስጥም ብዙ ጊዜ ከሷ ጋር አውርቼ ተነጋግረን ምን ብለን አይተንበት ነው ይሄን ነገር ለምን እንዳወለቀች የነገረችኝ ስለዚህ ሸሪዓ ደግሞ እንደምታውቁላችሁ ኸር ነው ሰውን አጨናንቅም ሰውን አሰግርም መሆን አለበት ቦታ ላይ የምንችለው ነገር እናደርጋለን ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ሊያስገድን ወይ ደግሞ የበለጠ ሊያጨናንቀን ሳይሆን የሆነ ነገር ሲያዝን ወይ ደግሞ እንድናደርግ ስነግረን ለኛው ራሳችን ብሎ ነው የሆነ ነገር የሚያደርግልንና እሷም ደግሞ ሂጃቡን ወይ ደግሞ ንቃቡን ፈልጋ አይደለም ያወጣችበት ምክንያት ስላላት ያ ምክንያት ደግሞ እዚህ ላይ ወጥተን ማውራት አያስፈልግምና ኢንሻአላህ ታገሱልን ሌላ ነገርም እንዳይመስላችሁ እሷ ከማንንም የበለጠ ጠንካራ ሴት ናት ነገሩ ከባድ ስለሆነ ነው እሷም ይሄን እንደ አማራጭ ወሰደችው እንጂ እንግዲህ ሁለት ከባባድ ነገራቶች ከመጡ ከከባባዶቹ ነገሩ አንዱን አቀለውን ወሰዱ ነው የሚባለው አይደለም በሸሪዓችን ለዛ ነው ይሄን የመረጠችው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም አላህ ደግሞ ሁሉ ነገር አመቻችቶላት ወደ ንቃቧ እንድትመለስ ብቻ ዱዓ አድርጉላት እንጂ ወደ ሌላ ነገር እንዳታስባት ሌላ ትርፍ ነገር እንጂ ማውራት አያስፈልግም ባረከላሁ ፊኩም ሌላ ነገር ባትጽፉ ደስ ይለኛል ወርካን እንደ ወረመን ተብራው ዶክተር ሌላ ተከታዮችም ድንገት ወደ ሌላ ነገር መስሏችሁ ሱሪ ያለው ሱሪውን ያወለቀ እና እንትን የለበሰችው ደግሞ እሱ ወደ ላይ ገለብሽ እንትን እንዳትይዝ ኦፍ ኮሜንት መጥፎ ነገር እንዳትጽፉ ያው እስልምና አላህ ሲወፍቅ ይወፍቃል ስለዚህ ንቃብ አለመልበስ ደግሞ ከእስልምና ወጣምና ለሌላ ነገር ዋንብራት አፋን ኦሮሞ ዱበታቱሬ አፋን ኦሮሞ ዱበታቱሬ ዋንታቴ አፋን ኦሮሞ ትውፋ ሰኒፉ ዋንብራት ላሊና ፍራ ባሱን ንቃብ ፍራ ባሱን አመንታስ ለማከይሳ ነው ባሱ ኢማን ነማለ ሄኒር እሱ ሰበበ ከነ ጎቴፍ ቀብዲ ዋንቴ ፊ ባረከላሁ ፊኩም ኮሜንት ታነ ከበሬስ ነስኒ ጀቹ ወርባዴ ቶሌ አከስ ኢንሻአላህ ዲ هيا أستاذ ما نقي سموك ነንጋማ ንኩኖ በርሴቱ ሰማይ ረደሙት ፎቂ ነው ኮቻና ፈብረደር በ ለፈቡፍ ኢኮና በብሲ ቃለማን ተከነሰና ሰሎ ቪዲዮ ቦንኮ ድርቀመረጥ ተቃተ ቢልቢላነ መብራብራታ ዛኔ ሲነ ማለት ኸይር አንቻሊሴ ነው ወንዶኛችሁ እንጃለ ሮባኤ ማለት እኙ ዋኛ ዳጀ ኡስታዝ ኪያ ሳቲ ሚሳለ ያቴ ኦቦሎታ ኡስታዝ አወል ዋማሜ አቱቱ ሼር አድርጉ ኢንሻአላህ አቱቱ አወል ደርሲ ዳበራ ላታ ደርሲ ረጅራ ወርም ሰረጅና ተፈካታ እስቲ ሼር ትገዳ ወጅራቲ አቱቱ ድንገት ኢንሻአላህ ድንገት ጥሩ ነገርም ሊሆን ይችላል እኔ ማላወኩም በርግጥ አቱቱ አማርኛ ተናገረችው ሼር አድርጉ ነው ማሜ ከሼር ጎል ነቲ ወለታ አንጀሮ ሼር ጎዳዲ ጋና ላ ኢላሃ ኢላላህ ራ ሼር ጎዳ ገና ዋባ ኢኮፋል ላ ሼር ጎዳ ሲያረብ ሲመላ ሱማያ ስራ በደወሉ ቆጥ ማለት በቃ ኩልሽ ማለት ዲሴበል ተኩ ደወለን ፈሽ ነነፍ እሺ በነኒ ትለሽ
Yo kolfina qaben kolfaka. Ishi. Ijoollee furdadhee nufne wayyaa bal'aan godhatte malee furdatte. Hangaan kannas osoo na argitanii na baqattee. Ijoollee waaqayyo singalshuu hanga sagantaa jammarru inshaallah kottum ganneen garshu. Bilbila laachis qeessii qaraayyuutti ni yaada. Tennuufo Ooyyee. waaqa si yaada yoo anji fuula kee. Akkam jirta? Nagaa alhamdulillah. Baga nagaa taate baddeera garuu nagumaanii. Nagumaanii baddeera. Ameerikaan deema. Harka deemte. Ani kan jedhu viidiyoo kee kaleessaa argeen ture. An dhugaa garuu sittiin ashoofne. Yani ተረዳሁሽ እንጂ እንትን አላልኩሽም የምር Amma cik sirket. Sirket. naan zinnu koo kan mana gaafiin jechuu fi jabaadhu abshir Eeshi ganin inshallah. waan yaaddisiif yaa guutu naa homaa sitti nagaamin ishii waayashi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سمعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. جرتو؟ بالبلاد جرتني ناقوما. تومي؟ الحمد لله بوني. سنو فكرة. Oye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Ustaz السلام ورحمة Barang الله Kanero, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. كم فيك سنجرتوري؟ جزا أستاذ. Alhamdulillah. مقاعد أستاذ الحمد لله. ما الفكات. ما الفكات منا. والله ما رجعت كده. جودة شير قدا. كوبلينك كده. كوبلينكي باي سايين. نيجو فوان. Taap-taap godhame jeta qoy commenti cufame taap-taap baa godhani. أيوة كس. كومنتين شوفينو ماليا كومنتين كومنتين شوفين. Maalo commenti كومنتين قدا surprise ni قدا sana. راجلا. سمينو مانتاني أمتى كنو سكون رجعت بار مالتاتي سمين جت. كنو ناقاشي مال تاتي. سكون رجعت. مالتاتي كمان انتم تريد تقولاني جرا كان ابي في الولاده جت كذين جرا يجوا كومنتين هنا أما. كم إبادة. يا ده صاحب ساتو ما دي كومنتين وغدا سيتا Commenti maal cuftan ijoollee banaa ko. انا بدي اعرف سيكون كومنتين كان Ali warri asirra kun yoo viidiyoodhaan bahe malee hin ta'u. Inshallah viidiyoo qopheeffadhaa hundi keessanuu kan inshallah. كلا كان بوتين اني بوتا كون جرا باسترالي فيديو باس قدارة سن. وانو Warri sumayyaan kaafeera taate naan jettanii qoy dhumarratti dheegaa ishee sarpiraaze xiyyaan gadu. ايش يقول كومنت. كومنتي هلالين سمع كومنتي هلالين وري كومنتي نمبر فادنا جراني
Oromoo dura dubbii fitte bare sama ya gaba maraatutti naaran jettee bare. Wanti Maal ittiin Yesuus gaba. galata Ali an wanti na jaabu maali beektaa Ali. Nama ifiifu waan takka waan khayrii hojjetee hin beekne haa dhufee nama gorsuu fi nama qeequtti ariifatu kanaan nama ajaa'iba wallaahi. Maali maal taatan uummata keenya. Ifiifuu takkaa uffata bareedaa uffattanii hin beektan uffata bareedaa uffatanii nama tokko tokko malee hunda keessanuu asirratti isin argu jirraame waan hin taane hin barreessina. Maali aangoo dillitu maali khayr inshallah. Aangoo. Ijoollee isin dabarfatee isheen aangoo akkanaa Wallaahi isin dabarfatee. dura ifii deemaa uffata bareedaa uffadhaati waan khayrii hojjedhaa achi booda nama irratti gorsa namaan akkana ta'a jaani ka ifiifuu waan bareedu takkan hojjanne dhuftee ijaaba maa baafatte niqaa maa baafatte maali ummanni maaluma ta'e. Waan ofiin hojjanne itti nama ajajina. Wayi waan hin hojjannetti maa nama ajajan. Maalitti na. Kaamera miliyoon mana kiyyatti hojjetu. Al tokko bilbila biraatiin seena ishee sumena deebisi. Bilbila biraatiin seena. Okay, ustaada tole. Ayyaa ustaadhi. Yalla. Okay. Rabbi isin Ijoollee koppilinkii godha amma yoo deebisa. Yalla. Akkan jirta. Nam kun tokko 900 kun yeroo tokko gootanii bareeda. Yeroo wanti lama tokko gootanii baay'ee jaalladha. Maaltu jira? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.